Om Swastiastu, semeton titiang sarang sami. Sane mangkin titiang jane ngawitin jagi ngewacen cerpen. Sekarang saya yang akan mengawali untuk membaca cerpen. Jadi teman-teman yang sedang online, ayo berkumpul di sini. Bisa di Facebook, bisa juga di Instagram. Ya, sudah ada yang bergabung, beberapa orang. Rahinane mangkin titiang jagi ngewacen cerpen. Ri tepengan jam 6 niki nggih 5 menit lagi sebelum titiang jadi ngewacen cerpen puniki. Inggih puniki sampun wenten sane bergabung ring Facebook taler ring Instagram suk semua turang titiang ring semeton titiang sareng sami. Hari ini saya akan membaca saya akan membacakan cerpen, 2 buah cerpen itu milik Pak Jelantik Sante dan Pak Ideka Rakekusuma. 5 menit lagi ya teman-teman yang lain, ayo silahkan berkumpul. Sumpun wenten niki sane ring Facebook taler ring Instagram yening nenten medue Facebook dadas bergabung ring Instagram taler titiang siaran langsung taler ring Instagram. Ring Facebook sampun, ring Instagram sampun. Niki wenten ring Facebook mbok nggih sampun ring Facebook. Halo, nggih halo. Inggih kawitin titiang kemanten puniki dadane sareng sami rahinane mangkin titiang jagi ngewacen cerpen punika wenten kekalih cerpen sekadisane sampun aturune ngayang titiang iwawu. Cerpen sani kekawi oleh Jelantik Sante miwah Ideka Rakekusuma. Sedurungyane puniki titiang jagi nguning ngayang semeton sami pasti ke sampun uning, teman-teman semua juga pasti sudah tahu siapa Jelantik Sante, tapi saya akan membacakan sedikit biografi dari Jelantik Sante. Jelantik Sante utawi I Gusti Gede Jelantik Sante punika kepengawi sastra Bali modern sani embas sani saking Selat Karangasem embas ring tanggal 12 Agustus 1941. Dane nyurat kekawian makeh pisan puniki novel, cerpen, puisi punika sami Jelantik Sante nyurat kekawian merupa sastra Bali modern. Yening uning idadane novel sane memurde tresnane lebur ajer setenen kembang punika terkenal pisan nggih, sangat terkenal novel tresnane lebur ajer setenen kembang punika taler Sembalun Rinjani punika taler Gitaning Nusa Alit miwah sanilianan. Jelantik Sante puniki oneng pisan nyurat kekawian sani ngaenang baper napi tokoh-tokoh utawi perginanyane pastike punika mengalami kisah-kisah atau kejadian-kejadian yang menyedihkan. Nah, sani mangkin titiang jagi ngewacen cerpen Jelantik Sante sane memurde kampih ring kekisik. Yening idedane arse jagi sareng ngewacen cerpen puniki idedane meresidayang ngerereh ring suarasakyengbali.com. Irika wenten kesami pengawi-pengawi sastra Bali modern. Rika wenten taler kekawian Jelantik Sante titiang ambil saking irika nggih. Sane mangkin jagi kawitin titiang cerpen sane memurde kampih ring kekisik oleh Jelantik Sante. Ujane mare pesan nget ketelan yeh cap-capane nungu cicak nepen don kayune anetu. Dikengkene mesriok munyin yeh don kayune ketempuh angin ngawe jari. Sepi jangkrike alah ketepin. Langite mesriak galang. Di tengah pasihe madewarse ningalin ade jukung pun tag pantigange teken ombake. Sayan mekelo, sayan ngesisiang nganti kampih di samping pondoknya. Tanjangkayan madewarse nyagjakin. Nanging ane tepukina di tengah jukungi tuah lelipi gede melingkahan ngebekin jukungi ento. Awak lelipine lemet, nanging matanya ne clear
ki jepani luyu tur layah nih selap seleh. Ban jejahne madewarse melaib melipetan, nanging batis nih lemet ngetor ngilgil meseleososan tuare nyidang metindakan. Lelipine bangun tur megros makin madewarse. Rasa tanpa jiwa nyemletek awak madewarse lilite ban lipine. Bungut lipine enggang, gigine rangap, mesuit ngunyene nagih nyotot. Lilitane sayang tekep mekeret, angkihane madewarse sengal-sengal meh-mehannya. Nadak sare galak lelipine purna. Lilitane tan bina buka tukang pijite mecikin batis muah awak madewarsene. Ngeres layahne nyilapin cunguh, pipi lan peninggalan madewarsane. Lelipine sayan samar, saru, tur sirna meganti dadi anak lu jeket. Madewarse bengong ngatonan. Rasa-rasane tahen ketepuk teken anak luh hentu. Sing jelen tuah luh surat ning timpal nih sekolah di selu Saraswati Denpasar, bungan kelas nih nanging masih bungan kenah nih madewarse. Kengken dadi dini loh ning. Petakone madewarse tumuli ngelut luh surat ning. Sakewale luh surat ning megedebras melaip tur mecebur ke tengah ombaki. Madewarse ngetut buri tur milu mecebur ke pasih lakar nulungin luh surat ning. Nanging lacur kedublok. Madewarse ulung di pesarian kebeten longan sambil ngelut galang. Oh ngipi. Kaden je saja lo surat ning teke. Keto madewarse ngerenggeng sambil ngurut-ngurut gidatne mebencol niman sindi pondokne. Ia bangun tumuli ngampak jalanan pesu kenatahne klebat-klebit ngabo senter. Ombake gebiar-gebyur megulungan nganti ketisane teket kenatahe. Bulan purnamane nedeng tajet. Lum-lum gading. Kredepan damuh muah yeh ujane didon kayune pakenyah-nyah. Cara manek bayu kesunarin teje hiang rate. Ditu laut madewarse ke pesisi nelokin jukungne takut tien anyudang ombak. Aku debane nyayangang jukunge entu. Ane Maret 3 bulan belina nganggon kredit Bank Rakyat Indonesia. Madewarse mules urati, mule jemet megarapan, duweg pantes dadi tetuladan timpal-timpalne di kekisik. Entu keranane ia pilih teken timpal-timpalne dadi ketua koperasi nelayan Minawredi, dadi kelian trune-trunine di Banjar Candi kekisik. Sesukat ia jumah jani tusing ade trune-trunine nganggur ngecelin siap, ngelut entut di dagang tuake mesadegan. Ane ngelah geginan demen ngalih be ke pasih, mekumpul barang di koperasi Minawredi. Ane megai kecari mekumpul di ulun subak, sewireh jani suba ngelah bale paruman subak, toko subak, tur lumbung penyimpanan padi druen subak. Krama subake ane tusing ngelah bibit kekurangan sangu miwah ane gegaene nada dadi malu nyilih padi utawi beras di lumbung subak tur apanguliang disuwud manyine. Mekejang entu saking pituduh tur pengelaksanan madewarse. Ngawit uli rerincikan piguman Banjar nganti paum saja pangit banenging ketang apang mepi kenoh anggon ngewangun desanyane. Sing je pocol ia sekolah di IPB Bogor, ia diapin tusing nganti pragat, sawireh kekurangan sangu. Prebekele ajak Pak Camat mengkejang nyayangang madewarse. Entu awanan di lembaga sosial desa
Ia masih dadi pengurus ngisiang seksi kepemudaan. Trune-trunine pada girang olahraga sebilang banjar, ngelah lapangan poli, lapangan bulu tangkis, meja pingpong, tur sekedrama soang-soang. Nanging arepe ke sisi mekejang trune-trunine anut dadi besi. Entu awanan pak berbekel aluh ngenterang desane, nyujur ketreptian lan kelanduhan gumine. Apa buin, pramuka lan persatuan pelajari setate dadi contoh tetuladan, nangun kertaning gumi saling asah, saling asih lan asuh. Mekejang ento tuah made warse ane memucukin. Nanging liu masih bajang-bajangi pekrimik ngomongan, ngudiang kanti jani made warse tonden nganten. Yen uli titik jejeleg lan gobe, mula bagus. Yen tuah miripne sube klung dah setiban tuahne. Yen gegaen iya sube ngelah gegisian cari asikut, tegal asikut, tur masih ya bareng ngalih be kepasih. Miripne tusing lakar kuangan sangu, yen pada teken pianak dadul, imbuhina teken memene buin aukut sawireh bapane sube mati. Yen ade bani nakonan buat ento, teken made warse, setate ia nyautin ban kenying manis. Tiang sampun masuk keluarga berencana, rencanan tiangi mare teket driki, ben pidan, yen sampun tutuk sengkere sinah tiang lakar nganten, makin kangguang ane dadi gegelan tiangi tuah jukung, tambah, bole, liu gati. Tusing merasa made warse saga teket di batan nyuhe, tongos jukunge mecangcang. Dapat tange jukunge pada megaburan uya ombak. Agat masih tusing ada ane rusak arahat. Among batak kantih-kantihnya dogen ane keles. Klebetan senter ni made warse paling. Seledet-seledet metekin jukung. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nganti selikur. Bengong iya sewireh jukungi mekejang lione selikur. Lebih puin besi. Mare iya nyenterin jukungi ane mecet barak, jeg inget iya teken ipi ane ibusan. Persis sing adelene nang abedik. Jukung pesiar mecet barak memerek Drupadi HBB Sanur. Layar set suranting, tiang ni lung, dayungi nua tugel, kantih ni nua sibak. Tur kenah ne made warse bingung nagih melaip, mare inget teken ipiane, yen dijukungi ento misi lelipi gede. Nanging yang inget teken lo surat neng, dando-dando tindakannya lakar jagin. Tahu-tahu saget dingeh ada anak maduhan di tengah jukungi. Ia diapin runtak tur ketar-ketir takut bayune. Nanging made warse masih nyajagin makin jukungi ento sambilange ngendihang senter. Saja di tengah jukungi dapet tange ada anak luh nyelempang lemet metegul. Nanging nu makian. Tan ngitungang bayi pekewah made warse ngelesin tali penegulane tur sahase nyangkol abone ke umahne tur jelempangange di pesariane. Bajone kelesine tur gantine ban kamben lan anuk saneanget. Subek itu mare urut-urute ban lengi sanget-anget sambilang ngelingling nyen sujatinya anak luh ento. Mekesiap made warse mar kene ban ngingetin nyen anak luh ento. Tuarelen tuah luh surat ning. Tumuli melahange nyaputin sawireh iya jani subuh inget teken awak. Peliat nih joh sawat munyine seret alah cekuk. Dijet yang niki, sira olas ngulungin tiang. Aduh, setan kamu, bangsat, pengecek kamu, bahan ini tuah aja anak loh dogen. Gitu saget lo surat ning nyerit sambil ngerejak nagih melaip.
Berasa tangkahnya madewarse sedih ningalin kahanan loh surat ning ibu kekitu. Loh, melang malu bayu nih. Loh dini di pondok beli madewarse nih di kekisi. Nih malu nih susune apang tek-tegan bayu nih. Gitu raosnya madewarse sambilange makang sendok susune kebibene lo surat ning ane alon celegekane. Ada marah tengah gelas lo surat ning nginem susu kerasa kletek bayune tur serdah peliat. Mare tatas bana ningalin nyen anake ane metepetin dewek nih tuarelen tuah madewarse. Ditu ia lantas ngeling segugukan nekep muane sambilange mesambatan. Oh, beli made. Matiang tiang beli. Napi poran tiang inu hidup setata nandang jengah di jagate. Tiang jatmon nista letih tur letuh. Busan-busan ngawi sakit hati langsung saran beline. Jadi beli ben muni murid tiang nampedang tur nunduk saksaran tiangnya dogen. Mantus mati pon tiang beli matiang pon tiang matiang keto munyene lo surat ning lantas meserot pulin balene nagih pesu melaip nanging enggalan gisine teken madewarse. Loh melanje malu kena teg-tegang duh kadelumuk buka ngambulang sapu tewek jani melang tuturang apa wiwitane dadi loh buka kene metegol di jukumi. Keto raosne madewarse negakang loh surat ning di balene. Loh surat ning nyeritang kahanane buka keto sambilange ngeling siksikan. Sesukat meme bapan tiange mati hanyudang lahar Gunung Agung. Kenah tiange sedih kepati-pati. Beli made ane gumanti lekar gelantingin tiang masih kaden tiang tuh sing lakar hidup buin entu keranane tiang lalu pati luas ke Jawa ngajak imolog ane megawe di pabrik gula. Ditut yang keterima dari kasir pabrik di serikat buruh tiang dari sekretaris opsi. Gaji lampangan kinom cukup, pengangguh lan teh cara janine masih cukup. Umah tiang kari bajang lan imolog kari teruna hidup dari besik tu sing perlu ngenang umah gede-gede. Apa buin di kantin pabriknya tetap sedia dedaran lan inum-inuman. Sat-satan tiang subuh mekurenan ya diapin tonen nganten sawire tusing tahu tusing perlu tahu agamane encen ane tiang subuh tusing percaya teken widi ane tusing nyidang ngemang kesenengan tusing nyidang nulungin bapan tiange lan memen tiangnya nyudang lahar nanging tusing mekelo pemuputnya masih buyar. Dugas G30 SPKI ini mekejang timpal-timpal tiangi mati gitu masih molog mati mecacah di tukade tusing nyidang nulungin awak nih pedidi tiang melayu keseririt nutup tuan aji ane nuduk tur ngangon tiang murid ngaji. Ditu tiang mantu tutur agama sembahyang nunas leluputan bangegung dosan tiange keliwat tur melaksanane melah nganuting pitutur agama nanging lacur dugas linuhe gede tuan haji lan pianak somahne mekejang mati tetep umah tiang dogen ane selamat sewireh kebenengan tiang ada jumah sedang ngumbah di telabahe. Sedih tiang itu sing dadi bantian anak asing gelantingin tiang mekejang empak sing ada gue tongos tiangnya mesauban
Asing nganjekin tiang tanah mecelos. Tiang ngesap teken dewe. Tahu-tahu mare tiang ingat teken dewe. Tiang subuh di rumah sakit gila di Bangli. Mekelo-kelo tiang banget kebebasan dari metulung di paon. Sewireh tiang lah nyamo beraya. Ien ketujuh dina minggu ada pendeta yang ngemang tiang ceramah agama Kristen. Nuntun awak tiangi apa ngingat teken Allah. Ingat teken keagungan Tuhan Yesus ane lakar ngurbana ngangge sarirane gumanti lakar nyelametang penyungsungane mekejang. Iraga dari manusia patut sabar, eling tur mau budi luhur. Selanturnya tiang ngajakin ngoyong di rumahnya Pak Pendeta di Denpasar. Mejumu buin tiang rajin sembahyang ke gereja. Liu sumbangsih tur piktur Pak Pendeta ane terima tiang. Mare tiang merasa cara anak mati buin hidup. Mekejang saat make di pengipian asalnya. Hidup tiangan disubut-subut tan bina cari geligelan wayang dikelir. Saking pitudah Bapak Pendeta lantas tiang man gegaen di foster perplan di Karangasem. Ditu tiang mekenalan ajak timpal tiangi bareng megai Madan Edi Nyumanggoya. Tiang subeng rencana lakar nganten tahun siusang ngatus sulung dasa niki. Sesai tiang sembahyang ke gereja. Nunas kelduputan, apang sida rahayu nyidang metemu dadi hidup bareng mekurenan. Nanging bagiannya tusing dadi aleh, lacure tusing dadi keliden. Duga selinuhe ane nguya ajurang desa culike, lan desa-desane lenan di Karangasem. Tahu-tahu Edi mati teteh tembok. Sedang megelut ajak Maderinrin dagang kopi ane bareng man kemulan sumbangan medagang ulin foster parent plan. Ditu maret yang tahu yening Maderinrin mulai tuah kegelane Edi turane pepes inep-ina ditu. Aduh, duh kita mau bare kena tiange. Ilang kepiolasan tiange teken kahanan anakin nandang sesare kelangan umah. Panak somah lan arta beraya. Sewire ada dore carane nyakitin kena tiange. Mucah kena tiange ane marementik. Ditu laut tiang murang-murang lampah budal oleh Karangasem ke Denpasar. Kena tiange paling buke kayune tur ampah angin. Di kute tiang hidup uli ngandelang Kapiola Santoris ane ngajak tiang ke memai dadi juru basa. Di kengkene tiang masih ngadep barang antik megobetokok keris kain-kain apa ngade anggon tiang sangu tur nyewa kamar kebatak bahan basang seduk nganti lampahin tiang ngadepin torisi ganja ajak candu ke hotel-hotel lan toris desa-desa tongos torisi nginep. Tiang tusing hitungan anencen buin madan gegain alur lan ayu. Pokoknya mepikole. Tahu-tahu nabi ane adep tiang ketanggehang ban polisi tur sahaselah ngejuk torisi ene di penginapan. Petengi entu tiang nginep ditu. Sawireh lakar ada rencanane nekang barang uli kapal. Tengah lemengnya tiang ajak kemenek ke kapal ane melabuh di tengah gati. Teke di kapal tiang tusing banget barang lakar adep nanging sahase tiang perkosana saling ganti nganti tiang ngesap teken dewe. Mare tiang inget teken awak di tengah pasir siram-sirama teken ombake. Nanging tiang tusing tadi meklisikan sewira 5 batis tiangi metegul peteng dedan. Hujan angin duga sentuh nanging menyenjukungi dingah tiang ngerebat di batis tiangi nyiriang. Yeh jukungi ane pulesin tiang nganggon mesin. Tiang bingung. Ingat tiang teken penadian tiangi duga sini jumah rerat-rerot ngajak beli maturan ke pura dalem.
Hidup lan mati nih patuh serang tiang ring ide Sang Hyang Widi. Gitu taen beli ngorain tiang. Antu awanan tiang pulas. Kidemang tiang mata tiang sambilang nanang dingin lan seduk basang. Nganti beli maden uduk tiang ngajak lan ngurip tiang buka jani. Nah jani serahang tiang awak tiang yang keliwat nistek agung dosa setateng hai repot beli dogen. Gitu tutur nilo surat ning sambil ngeling siksigan mekelu di pabinani Madewarse. Kangen masih Madewarse ning ngehang. Sambil ngusuh-ngusuhin sirah nilo surat ning Madewarse mepi tutur. Jani suud malu ngeling. Sujatene ide Sang Hyang Widi saking asung wara nugraha ngampihang luh dini apang metemu buin ngajak beli. Pengalaman luhe budal ninggal desa kemumai ngerasanin panes tis amung makejalaran apang luh percaya teken keagungan ide Sang Hyang Widiwasa. Apang inget teken leluhuran yang ngardini niraga. Apang bisa ngardinin hidup numitis dadi manusia mula ngabebekel suang-suang. Maka bukti pale karman iraga dukasi hidup pada subuh-subuh. Sing jenak len anela karmu ponin jelimelah pemulan idewe. Antu awanan iraga jani patut melaksana ane rahayu anggon bekal kayang kewekas. Matin idewe ki tusing mebekal mas pipis tusing suargan ban puja mantra yang tingkahi dugas nu hidup mulatan rahayu. Ale tandur, ale pupone. Kitu masih ngalih bagiane tusing lakar sampurna yen iraga nungat tiang sadrase. Indriya ngutamayang rajah muah tamah ngisinin satripune. Jani pelajahang ragane. De pati kacuh nyambat sare ide Sang Hyang Widiane tuara adil. Nah, mumpung nu peteng pesareang malu ragane loh. Buen mani beli ke desa ngelapur nepukin loh kampih dini. Apa ngane ngelahang jukungi lan penginepane tahu kije durat makane megede. Loh patut dari saksi. Keto munyene Madewarse saha nyerikang sundeh tur nyempang di sisine loh suratne. Petenge sayan sepi. Nanging geduran tangkah ni sangkali hane mare metemu sesubani mepasahan mekudang tahun titir mulisa. Patuh buka ombake sayan megisah osah nyujur pesisi kekisi. Inggih punika iwau cerpen utawi satwa cutet sani kekawi oleh Jelantik Sante. Matur suksema titiang puniki ring semeton sane kantun jenek iriki yang masih stay bersama saya di Facebook dan juga Instagram. Karena sebentar lagi saya akan melanjutkan ke cerpen yang kedua, cerpen sane Pinihuntat. Semoga tidak bosan ya teman-teman semua yang masih ada di Facebook dan juga Instagram. Karena cerpen kedua ini tidak kalah seru. Kalau yang tadi sani wau punika sedih pisan. Punika sani mangkin cerpen becik puniki cerpen kekawian saking Ideka Rakekusuma. Sapesire Ideka Rakekusuma puniki sani mangkin titiang jagi ngwacen dumun biografi Ideka Rakekusuma. Nggih. Ideka Rakekusuma, Idewa Ketut Rakekusuma puniki pengawi sastra Bali modern sane mangkin meneng ring Karangasem. Dane puniki embas ring Getakan, puniki saking Getakan titiang taler saking Getakan kantun Iwan titiang puniki Ideka Rakekusuma embas ring 21 November 1957. Yening indek kekawian sampunang semenang saya puniki Ideka Rakekusuma sampun ngawi mekudang-kudang kekawian merupa puisi, mebahasa Indonesia taler mebahasa Bali, puisi
buku-buku tadi cakepan-cakepannya puniki akeh pisan. Minekadi ngambar bulan punika wenten satwa cutet ngambar bulan, lianan malih begal ngantih bulan punika taler batan muning. Akeh pisan Ideka Rakekusuma puniki mekari kekawian. Rahinane mangkin titiang jagi ngewacen cerpen, saya akan membacakan cerpen lagi. Jadi cerpen yang akan saya bacakan adalah cerpen milik Ideka Rakekusuma yang berjudul Les ya. Les. Kalau yang tadi cerpennya sedih sekali, sangat sedih. Bagaimana kisah hidup Jelantik Sante memang sangat pintar dalam membuat cerpen-cerpen dengan tema-tema seperti yang saya bacakan tadi, Kampih Ring Kekisik. Dan sekarang saya akan membaca cerpen satu lagi. Itu adalah cerpen milik Ideka Rakekusuma. Sudah siap ya teman-teman ya, yang masih ada di sini. Terima kasih banyak. Saya sangat senang karena teman-teman juga sangat antusias memberikan like. Terima kasih banyak. Baik, tidak berpanjang-panjang lagi, saya akan membacakan cerpen milik Ideka Rakekusuma. Cerpen utawi satwa cutet Sane Memurde Les oleh Ideka Rakekusuma. Dugase nu megai di hotel, pengide somahne ane dadi guru SMP lakar nyambi ngemang les matematika nyambran sanje sing taen isinina. Pangkude somahne mepengide pangmonto ketut Sukarte sing ngemang. Boya sangkaning sang saya teken somahne ketut Sukarte sing ngemang. Gaji ane tampine ngebulan rasa ngenu genep anggone perbeye hidup sedina-dina. Perbeye menyama braya, miwah perbeye nanggung pianakne mekeda dua kuliah. Dikengkene lebih, aning ranang iya nyidang nabung. Sakewala sekat megai sik arsop adene diceluk, disubane 3 bulan kena PHK. Ketut Sukarte sing nambakin pengidih somahne. Pengidih ngemang les nyabran sanje. Sakewala pragatang malu gaene jumah lenan tekento oren yang dijodoken wayan ngemang les. Ketut Sukarte miteketin somahne. Ketut Sukarte mekesiap sing ngaden pesaut somahne sinten. Beli sang saya teken tiang. Apang sing dadi tungkas pelapan Ketut Sukarte nimbalin. Sing jekitu yen gaene jumah sube pragat ditongo sing ngemang les kena wayane sing mecabang. Ngemalunin somahne nimbalin sayan sinten. Tiang sing nyautin raos belinin to. Suwun mece alis, Ketut Sukarte mekenyem nimbalin. Anu pelapan. Men, raose necen. Apang tiang sing oren dijedogen ngemang les. Tuh. Iyang mepengideh gitu, di kenapa kudene apa ngaluh nyabjagin, atepung miber yang sing saya teken tresnan wayane. Somahne mendep. Ketut Sukarte lege ulian nawang somahne sing salah tampi nampenen piteketne. Ane ngeranang Ketut Sukarte lege tan kadi pengidehne setonden mesari petengi isinina. Ane dihe somahne sing ngemang les direditine. Ban legane sing merasa yang ngelut somahne. Sing suwed yen sing ninge hangkihan somahne sengal-sengal. Merasa teken dewek pelih, Ketut Sukarte ngidih pelih. Somahne nengeng. Lantas nyikit lengan Ketut Sukarte kanthi ngejengit. Somahne kedek. Ketut Sukarte nyudang kedek somahne aji bibihne ane deketane sik bibih somahne. Lantas redite tengai mekire sanje. Ketut Sukarte mace runtutan galah somahne ngemang les.
Some ngemang les di jalan Kenyeri. Anggare ngemang les di jalan Hayamuru, miwah di jalan Katrangan. Bude ngemang les di jalan Kecubung, miwah di jalan Anggrek. Wrespati ngemang les di jalan Suli, miwah di jalan Kepundung. Sukre ngemang les di jalan Kartini, miwah di jalan Nangka. Saniscara ngemang les di jalan Tanjung Bungka, miwah di Sanur. Suwut mace sambilangan nataking jakut aji lima kenawan, ketut Sukarte ngeremon di hati. Yen sebilang stongo sing ngemang les mekelone 2 jam, artine somahne les some kanthi sanis cara ngemang les mekelone 4 jam. Yen jam 3 sanje mare mejalan, jam 7 mare teke. Buka ada ngundukang, ketut Sukarte ingat teken maturan sanang. Duga somahne ora inu unduk ento somahne mesaut. Pesautne pelapa pisan. Tulungin je tiang. Iyang maturan gitu. Sambilanga ngas-gas boan sing genit ketut Sukarte mesaut. Somahne nimbalin. Tabuh raosne enu pelapan. Nya apa sing beli nulungin tiang? Yen sing nya lakar pupang. Inget teken kenjel dugas tekuling megai peteng-peteng. Ketut Sukarte ngisinin pengidih somahne. Ngisinin aji pesaut anggutan. Ada buen ane diang tiang tulung teken beli. Somahne mesuang pengidih. Enu pelapan. Ngidih tulung ngudiang buen. Nyampat. Ajak nyiam punyan bungane di pote mewah dinatai. Yene sautin aji sing. Buen kurane nagih mupang. Gitu ketut Sukarte ngeremon di hati. Apang sing dadi lantang ketut Sukarte mangkutan. Sekat somahne ngemang les uli some kati sanis care. Ketut Sukarte ngutsahang apang jam 1:30 sanje subuh teket di jumah uli tongosne megai. Sawireh nelahang galah tengah jam yen negaking motor uli tongosne megai kanti teket jumahne. Jam 2 ye subuh metilar uli arsop adene. Adene ane ora ine setondene sing bani nombang. Karyawane lenan sing mesti ada bani mepirian. Boye sangkanen ketut Sukarte nyamek kalian majikane ane ngeranang. Boye ento ane ngeranang. Ane ngeranang ketut Sukarte malunan teket di arsop nyabran dina. Yen karyawan lenan jam kutus mare ngenjekang batis si nata arsope. Ketut Sukarte jam 7 subuh tekat di bataran arsope. Lantas ngampakang jalanan, jendela, tur ngedasang sekajar isin arsope di suut nyapa. Ada buen ane ngeranang karyawan lenan sing ada bani mepirian. Ketut Sukarte setate bani ngilonin karyawan dinuju adene ngewelang tur matbat ane ngeranang keneh dak-dak lidah. Ngilonin aji wayan debe sangat ngewelang karyawan. Yen mekejang karyawan yang lain kudiang lakar. Ane pineh ngeranang karyawan lenan sing bani mepirian. 2 bulan ketut Sukarte megai gaji karyawani menek buen pada 1 tali. Tur manduman kain endak pada 2 setel. Ongkos nyait arsope ane mayait. 2 bulan subuh somahne ngemang les. Mulihne nu ngamal benahne. Ngenjak 2 bulan tengah utamene di ngeanggara Wrespati miwah sanis cara. Somahne telat mulih uli ngemang les. Ketut Sukarte dugasi ento sing nyangetang. Di pangpindone ketut Sukarte sing nyangetang masih. Di pangtelune no masih ketut Sukarte sing nyangetang. Ane ngeranang somahne telat mulih tengah jam. Di pangpate diastun telat mulih ajam ketut Sukarte tetep sing nyangetang. Nah, di panglima nih, di pesarian ketut Sukarte mancingin somahne. Pasti macet dirurunge kanti telat tuh ayang teket jumah.
pancingina gitu somahnya nyautin pesaut nih pelapat sing ento ning ranang. Ketut Sukarte nyelap menep ngantiang lanturan pesaut somah ane antiange pesaut somah nih tege sangkal tiang telat mulih ada timpal ngorain ngursus satpame ane menjaga uli semangan kanthi tengahi tiang ngorain ngursus petenge ngursus ini suud mangles jemak tiang inget teken somahne duak bahasa Inggris kapin dadi guru matematika. Inget teken somahne tain megai di hotel setonden dadi guru. Ketut Sukarte suwud mancingin. Suwud letekan somahne disubani nawang sing ada peliat gelip tercungap. Ketut Sukarte nuturin somahne. Moran ake apang sing bakat anggon keneh. Somahne malkang bibih ke kopingne lantas kisi-kisi. Suksema beli subenganggon kenah telah tekan tiangi artene beli tresna tekan tiang bahan mendap kada nak sing rungu. Ketut Sukarte ngiri gang awakne somahne ngeserang awakne lantas suwed noleh jam ane dawu sik angke rorase miwah ane bawa sik angke pate suwed ngeremon sube jam 4 sanje Ketut Sukarte nyampat sik kamar tamu umahne sambil anu mepius ane pius sange sing tetep saged dangdut saged keroncong saged gending top Bali duga sampat duk sik limane anggon ngulung-anglu ke ampike misane ane dadi supir angkot teke mau becet sepan Ketut Sukarte nyampat. Ketut Sukarte ngorahin misane nega. Sonder Ketut Sukarte ngideh apang misane nyambat tetujone teke. Misane ngorang. Iyang mai lakar ngorain Ketut. Ngorain apa? Unduk somah Ketut teh. Kenapa somah tiange? Sake walau Ketut du gedeg. Nepukin Ketut Sukarte seken manggupan, misane nelatarang unduk somah gelahne. Unteng satuan misane, somahne tepukina mecelep ke hotel K. Hotel ane tongosne di sisin rurung jalan hayam muruge. Sawetara setengah kutus peteng. Pidana nepuke somah yang mecelep ke hotel K. Ketut Sukarte nyelap. Tuang minggu ane liwat. Suatu tain gue ningalin. Tain. Bidan. 5 dina ane liwat aja itelun. Den balu. Jani dina apa? Anggara. Yen keto. Itelun aja 5 dina ane liwat. Sanis cara aja berespati. Misane menahan. Lamun gitu nengah nepukin somah yange mecelep ke hotel ka dugas pengawet dina Anggara. Misane menahan. Yen anak len ngorahin sinah Ketut Sukarte moyane. Wireh misane tawang uli cerik tur sing taen mobok Ketut Sukarte sing bani sing ngugu tur sing bani moyane. Nada sare gedeg meluap ulih kenahne ngelikup awakne. Ingat teken dewek ni anggon penuh di penyamane sesidan-sidan iya nangke apang gedegne sing pesu dadi sepeng jenis. Apa buin dadi raos nengki? Ingat teken dewek dadi kalian dadi sesidan-sidan iya nangke apang gedegne sing pesu dadi limu megemelan miwah gigi ngeretek. Muktian nada sare krunek untuk mekulean di kenahne. Krunane ento ngeranang raos mecelepeh oleh bibihnya Ketut Sukarte. Yen keto jalan buktian. Nyak pesu petenge buin jebos nengah aja iyang ke hotel ka. Anggutan misane mekeciri ngisiang raosne Ketut Sukarte totonan. Jam setengah kutus peteng tonden makelo mejujuk di sisin rurunge Ketut Sukarte ane ada di samping kenawan misane
nepukin somahne mecelap ke hotel ka. Negakin miu, ani biasa anggona ngemangles. Kata Sukarta mah kita nyajagin, misalnya nombang aja kisi-kisi. Handia malu benda semenit. Buen dah semenit nih. Sengan tiang tempo buen ketut Sukarta ajak misalnya megat rurung ngungsi hotel ka. Ngenjak nata hotelnya luaban getegane tangke ngeranang awak nih ngejar. Ngeranang sing ade nangke limane megemelan. Ngeranang sing side nangke gigine ngertek. Ngeranang sing side nangke peningalane jerik-jerik. Tekat di samping kelon aula hotele ketut Sukarta ajak misane nada sare ngerenang tindakan. Di aula tinggalin somahne ngeraos nganggo bahasa Inggris ngajak anak muani ajak papat. Abesik tawang pisagene satpam hotel tongosne mejujuk ngiwasin somahne. Amlapura kalih tali sia. Inggih semeton titiang sareng sami punika iwawu cerpen utawi satwa cutet sane kekawi oleh Ideka Raka Kusuma. Sapunapi becek nggih cerpennya bagus sekali ya. Jadi dari konfliknya kemudian rasa penasaran yang dimunculkan itu benar-benar membuat kita terus ingin selesai seperti apa sih sebenarnya istri dari Ketut Sukarta ini, apa benar les atau les dalam tanda kutip ya. Inggih idedane sareng sami semeton titiang sani kantun jena iriki ring Facebook punika taler ring Instagram. Titiang aturang sukses maning mana riantukar rahinane mangkin idedane kantun jena kantos mangkin. Elingang benjang i jagi wenten saning wace cerpen taler puniki Blimade Subianto jagi wace cerpen punika taler ring Rahina Redite puniki jagi wenten bedah buku. Nggih, bedah buku buku link sani memurde link punika sani kekawi oleh Alit Juli. Idedane mangde sayaga terus iriki ring Facebook mewah nenten pesu dumun nggih riantukan sampun wenten Covid kantun wenten Covid utawi corona. Meneng ring jero ring griya ring puri soang-soang matur suksema titiang ring semeton sareng sami sane kantun jenak siki nggih wenten wakeh niki nggih ring Instagram taler nggih elingan taler nguacen majalah Suara Saking Bali iriko wenten kekawian para semeton pengawi sastra Bali modern nenten je cerpen kemanten nenten je puisi kemanten taler wenten esai punika taler wenten artikel iriko wenten miwah gatre-gatre lianan inde sastra Bali modern nggih sane durung uning inde Suara Saking Bali rarah ring Facebook like punika taler ring Instagram rarah ring Google ketik suarasakingBali.com irika wenten sesuratan sastra Bali modern. Inggih idedane sareng sami kirang langkung iwawu titiang ngawacen cerpen titiang ngalungsur gangrana Senampura titiang wawu melajah puniki wenten senior titiang wawu sane nonton taler elingang benjang ring jam 6 nggih galah jam 6 sore idedane mangde sayaga iriki ring Facebook idedane soang-soang taler ring Instagram indap Blimade jagi siaran langsung taler mangde Blimade puniki jagi ngewacen cerpen nggih inggih puputang titiang antuk para mesanti Om Santi 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 Om.